Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing berat pathar ki breu yang ki jabok jaban, bat kajing penjabok ki ki wa, kadai gamat kabaki shnong ki thau bat ki nong song shnong ki haban shimkhia nang nei shakhaman, lim kumta kajing kan long ki pateng ki bansawan. Kani kajing kren sngokhia kala sawa menta kasngi ka khat ar tarik unok pra arajar ar pulai. Naki reurang ba ha kajing elang kabala IT ka kali kit sunrum syaka dorbar hima khairim imship hasmit Hakabala IT do Chief Executive Member ke KHADC uba penyat sings im lembat ki Executive Committee ki bagin thup uba karna sok shang bat uba Fantin Joseph Lakadong us im ke hima khairim upa im Dr. Balajit sings im nalor ki bakhra batri ki lingdo bat ki nong kit kam jong ko dorbar snong Smith bat ki dorbar snong pamarjan hagani ka sngi ka KHADC kala pelat bat IT ya ki trok kit sunrum kabaan sapendan kam dake hima khairim khamtam ban kit ya ki sinrum bat ki jabok jaban ki bami nakayo smith haga jingkran jong ki reurang ba ki bakin thobru yo CEM uba penyat sing sim kilapan pau ki jing sungkhia halor ki jing jabok jong ka maryang bat ki saudong saukun bat kani ki jing ka baman la ki shnong ki man bat hap man shim ni ki lat ki lenti kumno ban te lakam ni ki jing bret pathar ya ki sinrum bat ki jabok jaban Uba penyat nalor kajing batai jong u syapang kajing pentrai kam ka ain solid waste management lingba ka KHADC ula keren syapang ka bor bandan kuna de ki bor snong ye ki no ke babret pathar ye ki sindrom bat ki jabo jaban nakaliang CEM ula pen sngoru ki hima bat ki dorbar snong smith halor kajing dan kam ban yo ya ka jaka ban bo ya ka resource recovery center ka ban long kajing mento ya ka snong ka thau namar ka ni ka center anlum ya ki syndrome badru an penkhoi ya ki ula ong la dala ban punyo jaka an sawanra ya ka ni ka project ka ba amduna ya ka sanpo lak tingka la yo ru ya ka jingkren na ki executive member ki bakin thup yo paim balajit bat usordar jong ka snong smith la yo ru ya ka jingkren na ki executive member nang ta na upaim balajit baru na usordar jong ka snong smith Bangim da denla de na kaleng hima ban gan sebul pisa ban ya thiet ta mai e teng teng il sia wai no kali jong ki biadon na posnom te ribon sen ni ka pen isiam bakalong ka kam ka bakam ko ban ya bet ya ti il kam ten ki por bisa mir sundrum armil lai mir tan nomor bampiang ka kali Kerpangu na takiwe per ki soda yo pro per kiwe ki shinong kini pemajan buat kita smith te kumpa platif ke jingmu jong ni ke jingelang kalong ba in wan ban plat pai pa ya kanika kali kit nyut garbage disposal truck coba la ai kala yo jingerap limba ka chief minister special development fund CMSDF jong sinam araja apulai but baru ya kanika jingma hadu ban pendak ke registration ke insurance la mang hapo jong kanika skip but kahima dalayo ikni kali stang bachu benar kampe ya kan te kajing tmu jong kanika jing wanra kajungi lingba kanika chief minister special development fund na soban ai kublai kerpang yaki em baro kibla ai kajing itroilang but ni hapo council wat apeng poli badang record tang hapo san banai se kibabun ki la ong kimat ki ba kongsan ki initiative ki ba .com ka bangi la ban pendap akini kisan benai kawai na kata kadai bakup ka kamram tu jungi ku ki MDC bangi la syajir la bu yangi bandan hapot council na menta ban pendap habide ba kam ban thawan ban wara ki pendon ki baskem bandang benek pensa syusyu kiliti dustur ki babun kamtam essential kata ka longkur longjat bat kiwe bentar dan sultan pat bang nakalian ke HDC na lor bakal apa yang kita bentar kayu asalkan ni kawai pat ka subject lah no ka hang ka dan kampa kubla keren di soda babaro kawai kari jok perthai desa wat hari India bentar ngikren syapang ka jingdon kam ban lumthuk lane ban pelang yakinyut kiba pun kiba sakut syabang bat kani kan dekawai na kacing kau bangin saikran
Now usnam show usnam lada ngingin namla bante lakam hakani kapor kumunta. Na so kati kapor kawapiang yangi ban shim yakani ka kabu ban te lakam kat padang duna habi debat kini kanyut. Te ngisutu hoi ka smith da sekla kampaji nasor Henry ka jingpun pat lasdang but pat kadai lukawe na kacakayo kamahe. Baka belalong yo janman kasengi pat ngi iba light not na kasengi yo umni kaba julong yo hang ko smith Henry ngi iba ka smith ka shinong klalong kadai we ka commercial hub lane ka commercial center jo ka dong ka than pro ko we shatu stisha riwan Moken Road, bat kuwi cakap. Kajing ya keren entah kalong baik pa kajing ikino ilam shnong ka mi ka complain lane kajing ujor kalong baik ka umbang undi ka manikong ka baar di gunyun. Lada bakla gini ka bot kino ilam shnong da de ka por thamai nong ketkam la shaweng la no ben ong ta da buburo. Namar ba ka de ka subject ka ba hadu kata-kata ka ba kata ia ka himlang salam ka ba kasi. Dan nomor terkadang nakaliang jungi hadir penila suku lai isyai ba la denkam penai kan ni nakaliang jungi kum ka council nilawan ra ka solid waste management act arajar apo but ya kan ni la de pass the council kala poi shulat ke jala bal ayo aji muncul but halor jong ni ka act menta nila sedang soban wanra iki kendon ba per na menta ban kam Dek lakam syusyu na mentaban like kini kajing berat pathar yikinyut syakat syabalap syabadian madya syapo kilenti singkin kisurok bat ki jaka umbam undi dan syaki shiniki wa kibarit neki wa kibahe tekadi ketika ke bangi syim ya kajing tekli nak yang beri lengkap nak kabor jong ka an kabla ilayo ni ka jing muncul te hapo jong kenika kendon ka rules ni la dan tu benda ya kawan permission ya ketika rules ke kendon apa jeng di kendon kan sedon ru ka kendon ban aibor kino ilam shnok bakin la ban kila ban fine rasa la benong dan ya kino lo ki balik persya ya ka hukum jeng di kendon yang ni joka bon shnok habe debat ban jaklia ya ka saudong ka sokun dan ni ka shnok ka tekani ru di kaba kiaba ke kendon bat nak yang jungi om tak kata dengan la persyang ru kumno ba nginyo ban ai ni dikali shiki chakayo shiki chakahima lane shiki shnong ki badan kam shisha namar ngi suku ba la dambiang ki kali kumlaong ipa ia mene ki bapun ha kinyut ki samiet le se wat ndai tak armiet lai met reda kita yo de ki benai lu la pe dangshen ke ka khubor ka baja hapo juai kanong ba jong ka Gentle Hills ka West Gentle Hills lami pat ba ban hab yang khi nam tau je ka long ke ka ba ong no la su ja burom ban yang keren ta nama ta ka daw ngim kwa ba hang ni po khasi hills ka jongi kan long kum balong shatai de shwa ba kan ja kan no ka jing yu pat ba namar balada ngimla ban te la kam yu nyut ling ba yu nyut ubami nangi ki liu yang ba per na ki chakayo per kala ban pen kha ba di jingpang ba harukom kan kata yangi kuki nong shino te nakaliang jungi la mang kapang iki kali kitnya bat kumju ru mendai tan kali kitnya hapo jong ni ka solid waste management act nila dan ru ya kawe ka special cell la benong ka solid waste management cell kapa pet benia ba ka pet nanti kumno ban te la kam nyut om tang ban syukit na jaka ba bat hadu benda penhap hangno ban bu union bat ya kata ni la penlong da kawe ka model project ka badang shen ni la ai hung tai po molai moro ni la sanction ko ba san hunyo lak batchnai kenika recovery resource recovery center RRC tele se ko melapen pau isodar smith mene kan dei so kawe pa ka jing la darakit ni chanungin bu dengan asuban ajing mot kumne ba ngine trailang hapdeng jungi ke council kahima bat pi ke shnong baro te ban yo ini kawe ke jaka lada pi ana kahima ne ana ke shnong compare en re ya ka jingi rap ngin ana ka leng jungi ngin ana ka leng jungi ba pindon ni kanika resource recovery center
Jingsha mensure ni ong ka waste recovery center. Hendai dengi ong waste la so be tangka mal syndrome ma caklia. Hendai berengi ong resource recovery center namar lingba kini kinyut ngin sapen kela jingutoi. Kawamot om tang bangi gi yo nyut badai tang unyut hendai ngi kwa bakin pa hadin habot lingba ka project ni kin yo nyut kum ka pisah. Kemudian lada syaban berat na yang ke perkhat asin dengan berat ini ka pisah domlong syaba. Ngai ngahap ban tekai, hap ban kunai, ban yo ban bu hajaka bopian, ban yo ban habisa. De ya kan ka resource recovery center min saai de se kawai mo pa ya ang ko hima jom sia de ako ka shnong ka syong pat pisia hanglo bokin bu ekani buat ya kan ni try nga tempat yang development kat kenika area da se da kumnum deshu penduna sampula bah baling ba kanika resource recovery center menchina ba bat kan penharu wat ya kayo kam yo jap kenika dong kan ki self group ki badan haposhno ni ki village organization ki bakwa banyadan benta kila banyadan benta nomor lingba kanika resource recovery center mut kandon kala kamai kaji kanta juki kamdei tang kajaka bernyut hendai kandei kala kamai kanta juki de kata ke bangi dan jingmu bat ya kan ni project lai trai rentak dekat ba kawal ban bat kunjuru ni dan ru ka jingmu ka ba ya si kini ki jaklia ni ki wes ki bangla ban pendankam da kata ka RRC chanung in bu ikini bat ha ka jing perkhat ka jumi da kunum no ngin ha training ya ki officers jumi jong ka solid waste management cell ringkat bat PM development but health and sanitation in pa syabari rikat yang terelak kawalban kenang penginuan ra yang kawe ka waste treatment plant hang ko rihasi kanam dei bangin ra haborok fakashnong minam la tang kawe nomor shen kat kum jing suthu jungi wat kasokar jela mekhliaru imat wat ekamartan kat saati no hangi kat sponsor nomor bakanam la syukur terekam le de berde la kami unyut lada kabiang kata ni kalau anang bahas susu ya kaba nalor bingilek wiki project ki bangi ai siki MDC bat ni ai siki bai ba jong ni ka jurisdiction jungi ka HDC but sobat ong ba kadik kan ka ba mai suthu shai biang hoi nakaliang jungi ka diskonsel hadu mata ni kumba arputuli ki trap ni lala ban ai siki yo siki liki snong siki hema ringim la pun ban IEP ka hima bulim na ka diskonsel fund but I siam yo aso hima kerim la ong inga mo slide bakanas nalik mga show marka dam ka application kila pa sanga la do sanga ka application jo ka hima kerim but bagim la sun marka pisak lu ka duna pangat la let show CM Minister jungi ka sokar jelamo korat sama yang ba ni don kam sibon kalikin yo banga ko ba gitu ifi isuto itep biang ya kabor berka jingla ke jungi klam da artatin ila lechu Minister ba ila laban pengkomu iba ay kali nakafon ke jungi bat ngasubon ba undai tangipi ba ilala pa studio naka-Chief Minister's Fund. Bod kiwi jaka ilala pa studio. Nasuman ang ba kadi-kadi kajing kikli kajing la kajungi kumno umday tang ba penungkam naka sos kajungi jong ka HDC. Nre ilala ruban wara ada kiwi department. Dak ba nga kwa ba dia tu iping na ay tong ni sakti mo ta kadi kajing la kajungi ba kan ta ba kwa ba dia tu susu ipi. Ngin sa pelong ru ya kanika munul festival hapo moplan berkaniro ngin perlu naka konsep jungi pan ilala abon kumin pan kongo ya uci besar pan perlu naka sokar celah pan naka tourism department kani maksud apa komo nung elam umde tang unung elam ubat pe ya ka konstitusi lan tang bertunjuk election kembali mono andre udah unung elam boy icngai pat pe ya kijing biang kijung kam apa udan hangdo kalbel udan hangdo no beta bakit kli baka so walang kumusiam ubala ngalayo mat kini ki sausan benai so walang ba ulo pejngai sya pejngai ya ke jinglong jingman
jong kari bat kajat berujung pet ayo do pet ki jaka klan ki bakini ki non tribal ki beri ban bar ke wan hai ban kai ban pateng ki adalah jong kuat dai tang bau usulai kum tu mereka don plan kadon ke jengkran keren bat ni kumnung di ban le kumnung di ban kesutia ya kajat meriu pangim di ban ailat han ki beri no bar ha ki beri jungi kila ban le ikam kai pateng bat ki wi saja dan bar kata subhan Allah ni sodon bok bandon kumusiam bar kata subhan Allah kum kahima kharim hi bar kowe long kepala don bok ban yo hukum kani por kumusiam joka diskonsel ban ngai skam kinu kibenta na kalian joki ka himalo nang ni skmat kublel esem nang telenti ibak nyaj banang yalam ya kani ka diskonsel ka kini nang skam nang le ko hatam nang ta joki ma tang ta da ko nyem don hang ni ban wan wo daw wo ni lale ban pet ya ki jingduna joki hima joki snong jong kirat bat kum ta ta nagi wan ni ban penbiang siam juang barbor nyimdei ban long mo juntut jong kisnong jong kidma jong kirat bat ta ringin nolong mangi kiban irap bat bahas su bat dakata ka mensim subhan Allah kahima hi bar koi ndei tangani kahima kherem borok ki hima apo jong kani ka jurisdiction go jungi kirat kidabar snong kinlong ha ka jingalam go jungi ka ba tese kanom don kanu ban yele politics